Ngisakhuluma bazalwane ubathe ihliziyo ithi awa bakuphekela ukudla kumnandi ukubone nawe kuyahanyazela kuhle nenyama khona bayifake ngeovenini uthi uyayiqala inempayisi ngaphezulu uthi uyadla ihliziyo ithi awa uthi uyagamula isitokana senyama ihliziyo ithi uthi uyayizwa inyama le inuka kamnandi kodwa uthi yadla ihliziyo ithi awa ungakakhulumi no-X ungakafuni u-X ungakakhulumi naye angizokudla ukudlokhu angikufuni bazalwane namhlanje ekseni njengoba kuzi 6 June kuyi youth month ngithi asikhuluma amaqiniso ihliziyo bakwethu iyalazi iqiniso ihliziyo ubathe uthi awa uthi uyokuthenga imbatho ezitsha afika umsana muhle anehliziyo ehle anomnqophileko kodwa ihliziyo ithi awa angifuni nombona ke lo ihliziyo bazalwane ihliziyo ifuna lokho ekufunako ifuna umuntu omfunako uthi uyadla ithi awa umsana kulethela amablomu akuphene imali ihliziyo kodwa yona ithi awa ubathe uyalala uthi uyavuka ihliziyo ithi nakumntazana luya ngemfuna la uthi awa udlale ngami wangiyalula ihliziyo ithi ngifuna yena loyo